Naša današnja tema je period Srba, istorija Srba od 7. do 12. veka. Pa ćete saznati kako su Srbi stvorili svoje prve države, ko su bili prvi srpski vladari, odakle mi znamo o najstarijoj prošlosti Srba. Kao prvo, Srbi su naselili među južnim Slovenima, naselili su ove centralne delove Balkanskog poluostrva, između Balkanskog poluostrva i ova ovde teritorija, između Jadranskog i Crnog mora. Jedan deo Srba, poznati kao Lužički Srbi, naselili su se sa zapadnim Slovenima u ovim delovima Evrope, znači negde između današnje Poljske, Češke i Nemačke. Srbi koji su se naselili na Balkanskom poluostrvu u stvari nisu imali baš pravu državu, ali su imali već nekakvu organizaciju koja nam govori o tome da su imali oblasti kojima su imali nekakve vladare. Te oblasti se nazivaju, dakle, Duklja, Travunija, Zahumlje, Paganija. I ove oblasti su se prostirale duž Jadranskog mora i uglavnom ti primorski krajevi su bili pod vizantijskom vlašću. U kontinentalnom delu nalazila se Raška, to je otprilike teritorija današnje zapadne Srbije, koja je obuhvatala oblasti oko Zapadne Morave, reke Ibar, zatim oblasti oko gornjeg toka reke Drine, pa sve do same Drine. Takođe, još jednu oblast činile su teritorije današnje Bosne, a to je oblast oko reke Bosne, pa sve do Drine na jednoj strani, na istočnoj granici i na zapadnoj do Vrbasa. Naravno, u ovim oblastima, pre svega u Raškoj, i nije bilo u ovim kontinentalnim delovima nekih gradova, ali u Raškoj dobila je ime po gradu Rasu. Ne možemo ga baš nazvati pravim gradom, to je bilo u stvari pre svega utvrđenje, ovo su ostaci tog utvrđenja koje se i danas nalaze u blizini Raške. Srbi su oblasti koje su bile podeljene na župe, imali vladare nekakve koji su nazivali se župani. Župa u stvari znači plodna oblast, najčešće pored reke. Župani su vremenom postali nasledni vladari, a kasnije će nositi i titulu kneza. Nad Raškom su vladali Vlastimirovići. Ne zna se tačno ko su bili prvi Vlastimirovići, pa tako mi u stvari beležimo ovu dinastiju i zovemo je upravo po knezu Vlastimiru, o kojem imamo nešto više podataka iz polovine 9. veka. Znamo da je prvi godina vladao mirno, da je vladao negde oko 30 godina, da je potom zaratio sa Bugarima i da je čak jedan srpski princ završio u bugarskom zarobljeništvu, a da su Srbi morali da ga otkupe i to da su ga otkupljivali krznom, konjima, lovačkim psima i drugim životinjama. Naravno, novac se vrlo malo ili gotovo uopšte nije koristio. Vlastimir je imao 3 sina. Mutimira, koji ga je nasledio, Strojimira i Gojnika, sa kojima se Mutimir posvađao pa ih je prognao iz zemlje i oni su pobegli u Bugarsku. Kasnije, Mutimir je međutim imao ipak nekakve veze sa svojom braćom, makar tako što ga je nasledio Petar Gojniković, njegov bratanac, od njegovog brata sin. Naravno, vremenom će doći do smena na vlasti, pa je tako Petar jedno vreme vladao ovim teritorijama. Međutim, ipak u to vreme mi znamo ko su bili u stvari moćnici nad Balkanom. To je bio bugarski car Simeon i takođe nadmetale su se Vizantija i Bugarska oko vlasti nad Balkanom. Mi imamo istorijske izvore iz ovog vremena, to je pre svega, to su spisi Konstantina Porfirogenita, to je bio vizantijski car i ujedno veliki pisac, istoričar, filozof, a pored toga imamo naravno i neke druge istorijske izvore kao što su pečati,
između ostalog i predmeti koji su nam ostali iz tog vremena. Evo kako je Konstantin Porfirogenit pisao o tim vremenima. Pre svega napisao je: želeći da vlada sam, pobedivši braću, posla ih u Bugarsku, zadržavši u sebe samo dete svog brata Gojnika imenom Petra. Pogađate, ovdje je reč upravo o kome? O Mutimiru, čoveku koji je zavladao tako što je braću oterao iz Srbije. Početkom 10. veka u tom nadmetanju između Vizantije i Bugarske i jedna i druga država su htele da pošalju svoje, da kažemo, predstavnike dinastije Vlastimirovića na čelo ove malene Raške kneževine. Pa tako u jednom trenutku kada se ispraznio taj prestol srpski, car Simeon je 924. godine držao je naime u zarobljeništvu jednog predstavnika te dinastije, Časlava Klonimirovića. On je 924. godine poslao pismo, poruku Srbima da se skupe u Rasu i da će im on dovesti novog kneza. I tako se zaista i dogodilo da se plemstvo okupilo u Rasu, nešto i naroda, da dočekaju svog novog kneza. Bugarski car Simeon je došao sa vojskom, poveo je Časlava Klonimirovića, vratio, naravno kada se našao u Rasu, on je zarobio sve plemiće koji su se tu našli, narod se razbežao, pobegao u okolne zemlje, a Časlav Klonimirović vraćen u zarobljeništvo. 3 godine kasnije Časlav Klonimirović je pobegao, pošto je bugarski car Simeon umro 927. godine i Časlav je opisan kako se vraća na prestol, opet zahvaljujući Konstantinu Porfirogenitu, koji kaže: Časlav pobeže iz Bugarske sa još 4 iz Preslava, to je bugarski grad, dođe u Srbiju i u zemlji nađe samo 50 ljudi. Ne verujem da ih je bilo baš samo 50, ali to nam u stvari govori upravo o tome da je Srbija bila prilično prazna. Živeli su od lova, drugim rečima, živelo su u velikom siromaštvu. Sa njima zavlada zemljom i obrati se caru Romeja. Romeji je bio naziv koji su koristili u Vizantiji za sebe, za svoje stanovništvo. Pa što znači da je car Romeja u stvari vizantijski car, tražeći od njega pomoć i potporu, obećavajući da će služiti i pokoravati se njegovoj zapovesti kao arhonti, to je grčki naziv za vladara, pre njega. Drugim rečima, šta je ovdje Časlav uradio? Prihvatio je da opet bude pod vizantijskom vlašću. Časlav, međutim, vladaće narednih preko 20 godina. Znamo, između ostalog, da je u borbama protiv Mađara koji su napadali Srbiju sa severa, da je između ostalog u jednom takvom sukobu protiv Mađara i poginuo. I evo najznačajnijih predstavnika, dakle, dinastije Vlastimirovića. To je knez Vlastimir, Mutimir, zatim Strojimirov unuk Časlav, a evo kako ih možemo naći i na ovom rodoslovu. Vlastimir, dakle, Mutimir, jedno vreme vladao Petar i Časlav Klonimirović. Toliko o prvoj srpskoj dinastiji.